Danas ćemo provjeriti da li je studentica Maja iz Dubrave uistinu najveći fan Essence proizvoda, stoga ostanite s nama do kraja. Smatrate li da je Maja najveći fan Essence proizvoda? Ne, pa ja sam, ba vidio se ja više šminkam nego ona. Maja je se jako puno šminka i ide nam na živce svima. Smatrate li da je Maja najveći fan Essence proizvoda? Pa naravno, pa meni je našminka jedno 5-6 puta. Još sam danas lijepa, lijepo našminka i Maja.